Huahere mā iarana e mana vai tō tātou wharerir ai rotoit e ye whanhor a tanuan e. E riru paua au hune te ahotu na rotoit o tō mou aua e aurea ta o tō mou whaapu e aita e pōnei i te amu. Aita e whiwhi, te eie mai te tei rau i a papu te whaatauer ahotu whenua. Nā roto i te tawirir ai te ahotu nhenhe ia o tō e whaohipa te raur au te ahotu at o ia oreta o tō a e mau af aho. No te eie mhana hi o mai a tātou i te promo te vi ahi o mai. E maahotu wau hia te vi i te whenua nei. Nen he tātou e amurhei te vi i te tau ahuner a. Mai ti te mai te atu te av e whepuare, e mai te av e tiunu e te atu te av e tiurei. No te whaine nei te pupuru maahotu, e toru i atuha no tōna whanhora. Atahei, te whaine nei a, apiti te tataran a mai te maa, a toru te aparit a no tōna vai maurora. No te whaohiei te tere rā ohipa, ti tauhia i arawe mai te mau maa a vi o te para mai tei. Hua e o ea haamata ai, whaine nei tā oe mau whaari i mohina o tā oi hororoi mai tei, i rutoi te pape pihi a in eit whai tō hanere teteri no te oe roar a ahuru mā pai a minuti in eit te umu. E iauti, vai hoi a maro in eit hoe veit a. Mea fof ai a tā mahope roa hia te mau maa a hotu no te tinei i te mau iwi atoa hou tōna whaohipar a. Te teirawir a papu o te tapurur a iei te mau maa a vi i rutoi te pape. An oi hia te pape javel no te hoe mauror a ahuru mā pai minuti. Hoe taipu tauwhi pape javel no te ahuru rite ra pape. Mai reira, horo i mai te ite i mo maa a hotu i te pape. Ia maa mai te ite i pape javel i wha ohipahia. Iauti, e tuhia te i mo maa a hotu i te pape piha in eit whai to hanere teteri e wau minuti i te maoro. Te reira, no te amaru i te maa, e no te tatarat oi te teimo te rurai ruto i te maa, rato hoi te tumu no te haaper a o te maa hotu, te wha inor ai te mona o te maa, e te u o te maa hotu. I te pai hopea, e tuhi atu te mo maa vi, i ruto i te hoe whaari i pape toe, o te i an hiei te pape paari. Te reira, no te arei ia amaroa te i maa vi, e ia pau te mo mai te ato i roto, mai te mau vitamini anei. Iai nene te maa vi, ho hore te paa, tā pupui te maa mā te whaohipai te tipi, hou a tamaru atuai, mā te whaohipa te hoi mā tene whahua maa mai te ie. Ia pupuru mai te maa a hotu. Iau ti te ie tahira, e man i hia te ie pupuru maa vi, i ruto i te hoi titia. Ia noa a mai, te tei pupuru maa a hotu mai te atua. Mai reira, e tonu hia te ie pupuru maavi in eit whaito hitu ahuru teteri te whaito veawea no te oeroar a ewa au minuti. Iauti, e maan i hia te ie pupuru maavi veawea i rutui te mowhaar i mohina o tā oto i whainine i te omuar a. E aure ia, e ti ia topat whaito veawea in eit whaito pā ahuru teteri e man ia tuir tui te mowhaar i uri nā mamait ei o tau tau e whaohipa ho e noa teime. No to e whaohipa a mait ei e wha i te mowhaar i mohina e taero atu i te uha. Iauti, oroi paari mait ei e a whaahuri atu e tae atu i te teime e toparo ai te whaito te veawea. Nen he atu ai o tau e tu atu i te e mowhaar i mohina e aure ia whaari uri nai tui te whaat oera. Nen hea tō toi vei hoi te e pupuru maavi i rutoi te vei a mohina i rapa. Te iera, ti tauhiei te teime tunura ia an oi atui te teimo topata popeta poro i rutoi te pupuru maavi in ei te umu. In ei te whaeto vau ahuru teteri no te hoe roar a mai te pā e tae atu i te ahuru minuti. Ia vei mauro atua i a tā oe maa. Arara, ti tauhiei ia amu te i e pupuru maavi i rutoi na piti ahuru maam hahora i muri ei to oe tatarar ei te tāpoi o te vei a mohina. Mai ta oto i mata e honei, te ie ia te tei raw ia papu ta oto i nen he i wha ohipa, ia ore ta oto mom a hotu e mau af ahau. E rawer a ia vei maurua tua ta oto a hotu ta oto i nen he i te wha ohipa i roto i te ruar a o te tahiti. Mai te av e mati e aurera i te av e atopa, e nhen he noa ta oto e rawe i e whanhor a. Te wir a,
E aha ia te mo a ohipar anu te ye mo a hotu o te whainei nehia, wa rau ia tona mo a ohipar a. Nhen he ta otu e amani te pape paari mona mona nei, te hiona mona, te mona mona nei e te vai atura. Nā oto ia e amait e atu i ta oto mo rawer a iau i to oto wherurir a e to oto hin aru. Parheira e ia mait e noa oto.